Iako pripada balkanskoj arhitekturi sa orijentalnim odlikama, na konaku knjeginje Ljubice mogu se uočiti i evropski utjecaji. Razuđenost fasade i siluete izlomljenih linija krova, dimnjaka i kubeta. Na ovoj fotografiji ruskog fotografa Ivana Gromana vidi se dvorište oko konaka ograđeno visokim omalterisanim kamenim zidom, čiji centralni deo krasi velika zakrovljena kapija sa po 2 niše sa strane. Prizemlje i sprat imaju središnji hol, oko koga su raspoređene ostale odaje. Divanhana je okrenuta prema bašti i savskim obalama, dok ona druga na spratu gleda prema ulici. Danas je u konaku smeštena stalna postavka Muzeja grada Beograda. Ona nije rekonstrukcija nekadašnjeg knjeginjinog dvorca, već predstavlja izgled i način uređenja beogradskih kuća 19. veka. U prizemlju su uglavnom enterijeri nastali pod orijentalnim uticajem i uticajem ranog Biedermajera. Postavka na drugom spratu vezana je uglavnom za evropske stilove. Biedermajer, neorokoko, alt-deutsch stil, neobarok, Napoleon III. To su uglavnom saloni kraljice Natalije i kraljice Drage. Ovdje je izloženo i dosta porcelana, srebra, stakla knjaza Miloša i knjeginje Ljubice i potonjih vladara iz kuće Obrenovića. Nekoliko salona pripadali su dinastiji Karađorđevića ili pak njihovim prijateljima i rođacima. U muzeju se nalazi portreti članova dinastije Obrenović i Karađorđević. Osim toga, u konaku ima i gravira starog Beograda, nastalih od kraja 16. do kraja 19. veka. Želeći da sebi obezbedi boravište blizu Beograda, a podalje od turskih topova, knjaz Miloš je svoje graditeljske planove usmerio prema skrovitoj Topšiderskoj dolini, koju je još ranije prisvojio od Turaka. Konak knjaza Miloša u Topčideru zidali su od marta 1831. do 3. maja 1834. godine najbolji majstori Janja Mihajlović i Nikola Đorđević Cincarin. Nadzornik radova bio je čuveni Hadži Nikola Živković, pod čijim je rukovodstvom uz konak 1836. godine podignuta i pridvorna crkva svetih apostola Petra i Pavla. Za vreme svoje prve vladavine, srpski knjaz je povremeno boravio u Topčiderskom konaku, u kome je primao mnoge viđene ljude. Ovdje su knjazu Milošu akreditive predavali i prvi diplomatski predstavnici u kneževini Srbiji. Upravnik varoši Beograda, Nikola Hristić, morao je svakog jutra u 8 časova da na konju stigne do konaka u Topčideru i podnese raport ostarelom knjazu. Konak je nesumnjivo bio građen po ukusu knjaza Miloša, koji je i u arhitekturi težio sjedinjavanju i izmirenju srpske narodne tradicije sa orijentalnim i zapadnjačkim novinama.
I zato je konak zapravo jednospratna građevina prelaznog balkansko-srednjoevropskog stila, građena od pečene cigle, kamena i drveta. Zbog močvarnog terena u njoj ne postoje podrumske prostorije. Osnova konaka, koji je prostraniji od konaka knjeginje Ljubice, blago je asimetrična. Ima središnju prostoriju sa divanhanom, oko koje se ređaju sobe. Tako je u prizemlju i na spratu. Osim hola sa divanhanom i sale, na spratu je bilo još 7 soba i 4 pomoćna odeljenja sa odžaklijama. Za vreme Obrenovića Topčider je bio saborište naroda. Ispred konaka, tada već pokojnog knjaza, na Duhove 23. maja 1865. proslavljena je 50-godišnjica Takovskog ustanka. Slio se bio silan svet, varoški i seoski, staro i mlado, Karađorđevi i Miloševi prekaljeni ratnici. Tada nisu ni slutili da će jedan, reklo bi se, sasvim običan 30-godišnji platan za više od 100 godina postati spomenik prirode. Predanje o velikom platanu ispred Topčiderskog konaka potiče iz doba knjaza Miloša, kada su sadnice topčiderskih platana donete iz Beča. Priča veli da je posle zasađivanja Topčiderskog parka jedno nejako stablo preteklo. Knjaz Miloš je međutim naredio da se ono ipak zasadi u bivšoj krečani ispred konaka. Zahvaljujući dobroj podlozi, platan je svojom veličinom nadmašio negdašnje vršnjake i ostao nemi svedok istorijskih događaja u Topčiderskoj dolini. U konaku su bile smeštene razne upravne ustanove, a 1935. godine preuređen je u Lovački muzej. Danas je tu muzej drugačijeg sadržaja. U konaku kneza Miloša nalazi se stalna postavka Istorijskog muzeja Srbije. Obuhvata vreme od kraja 18. veka do 1835. godine. To je zapravo period od prvog i drugog srpskog ustanka do dobijanja autonomije Kneževine Srbije, odnosno do Sretenskog ustava. Među eksponatima je odeća, oružje i lični predmeti vođa ustanaka Karađorđa Petrovića i knjaza Miloša Obrenovića, ustaničkih starešina Hajduk Veljka Petrovića, pop Luke Lazarevića, cincar Janka Popovića, Tanaska Rajića i drugih. Naročito je bogata zbirka ustaničkog oružja, zastava, pečata ustaničkih starešina, portreta ustanika i njihovih vođa, dokumenti i istorijske kompozicije koje ilustruju značajne događaje. Tu su još i gravire, crteži, istorijske karte i drugi predmeti.